د دربار پیواژوی آشتی و جواکا دموکراتیک بردفکا دم پارتی عایشا گل دوغان تبلی تلویزیونا ما بو عایشا گل دوغان آنی زمان گو حطانها وان لسر تومت نکی لهب نکریا بیوی آوایشی عایشا گل دوغان تکزی لسر وی که کر گو جبو پیواژو بسر بکه و دوی گاوین قانونی ورن آویدین جبرگو او یک و عقوبتا پیواژوی که نو اشکره بکه و او بخوشی پیواژوی که سرکفتیه بیوی آوایشی بردفکا دم پارتی گود دوی دزوترین دم دشیج بو وی پیواژوی گاو ورن آویدن همشی ل آلیه کی دنشی دا زانین گو بدرخصنا قانون کیشی پزگریکا گلی کورنای چاره سرکرین جبرگو اپ پزگریک که گو زیدی دست سالیه demek heri Kürt'te ve yasaya ku emli bendine çekin leheji emni karın bahsa veke minak meha tirmehe bikin jber ku ev xwestinameye ya rastî hevdîtine me de jemtînin ziman em dibêjin divê hê bêhtir derengî newê xistin ev yasaya ku par ve emli bendêne çima ez dibêjim ji par ve jber ku nîzik de salvegera yazdı hetirme heciti yazdı hetirme hecci bu li Süleymaniye emji hatibun çek hatibun şavutandın u sehkes şpeşiya ve saleki çeke xweşavutandın li heciti yasayek ninej bo ve gerava weke minak ez bêjim der heqa navaroka yasayê de hê levhatinek li ser tekstekî an jî em bêjin metnekî ne hatiye kirin. Xebatê me hene weke ku ji daxuyaniya tê fîhm kirin hin xebatên desthilatdara jî heye yani partiya AKP jî hin xebata dike dihî Serokkomar jî welê got got em yasayekî amade dikin û em dixwazin bînin rojeva meclisê û em welê hêvî dikin ku hemû partiyên siyasî jî arîkarî bidin vê yasayê. Niha em navarokê nizanin lê em dizanin ku ev navarok divê berfireh be. Divê ev navarok farqiyet neyê neqeba endamên mesela em behsa kîj partiyê dikin em behsa partiye behsa PKK dikin. PKK biryarek stand li gor wê biryarê jî xwefesih kir. Divê ev bi awayekî yasayî piştî îro bê bingeha wê bê çêkirin ku deqene ew kesê ku ji PKK heta îro hatine darizandin lêpirsîn derheqa wade çêbûye mecbûr mane çûne sürgînê girtîne serê çiyane ve akubeta wa bibe çi ve nav kîj şart û mercan de vegerin ev navarok ji lewma gelekî girîng e ji bo me ve ev pêvajo çawa rêve biçi ve bibe destpêkek û nîşaneyek akubeta pêvajoyê jî ji ber ku bi yasayek tenê re em nikarin bêjin pirsgirêka Kurd wê çareser bibe em behsa pirsgirêkê